फटिक छरा से सावित्री देबबर्मा कुछ ही दिनों पहले घर में हुए विवाद के बाद उनके हाथ में बुरी तरह से चोट लगी और उन्हें जीबी अस्पताल भर्ती होना पड़ा। उनकी स्थिति देखने पहुंचे 3 नंबर बामोटिया विधानसभा क्षेत्र के TWF ब्लॉक प्रेसिडेंट झरना देबबर्मा और YTF के ब्लॉक सेक्रेटरी प्रीतम देबबर्मा। तुम तो हाके सुबह फैबने बाहर मा तंखा बेले काम मा तंखा जे नोनी कामिनी बुमुं नोनी कामिनी बुमुं निमु तामुं माने ओ नुखुंगो किसा जामि लांग माबाय याक लाइमा बाय जिबि साखामागो अमते हाके मागाले कथा tam bong tam ke sana musung beri betul no tam ke sana musung tam hambai dulu musung sugi pura dah hakai coba mani bagi belai hambai hai sule tam khobor mani dah hakai tini noro coba file mani tini pati pati sarawa kasih buku sesotoni sade general area wakalayo sini bamutia okay bo ini pasal dikisah kesa kereng mani pala le mani seng nawai dono kisah banyak ni pala yak lai thama bai jibi sakham no ma buka tabo lukorona tam kesana musung dah hakai jate gotna ta padi thong wala sulai tang thong aborong no rogi tam ro sana musung naji seng bihi basai lai ampo bihi basai hanai songkar khailai mani ba kamu tak kisah misah kereng mereng walai layo atau unguno hebat apa hak lagi yak lain mana apa saya apa hak yak rokar lain pun nak ungu walai suka tu apa tu kini nak ungu hebat apa hak yak lain pun apa rokoknya musuh kita boro bisi tu kemana kata bo bini ini tahu bakal kisah dokumen kata yak tu bawa dokumen kata asma bini mung Saviत्री देबबर्मा bini saini mung Papan देबबर्मा serai khorobus sarai 3 জন